بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إما فهم أقول من كتاب التوحيد كشرحاق واحدك فواني شركوك نركاتر كمامدو أقول من بيروتهم قواهك إفوك هترون بابي قتوك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد وقلنا فبابك باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كما قوالهم قواهك ننجم باب متانغ مؤلف رحمه الله كوريك توحيد كمانيا توحيد كماكم قواهك يا Thauheedh ge sobun faafata fohum gawah kya amemme shirukai shiruku nurakkatir kama shirukun algon men biruetu rakkatir wan jehenakam gawah ka bayan kurama foga den genwa fa babaki algon men hamekani imamu makun nufude adi algon men hamekani tauhid qabul kurmakun nufude adi algon men hamekani shirukun akibamu kun nufude ege badaluga algon men Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakan qabuluko tauhid ege me furiho maana ga tahqiqon ikhlas tari kama ko qabuluko shirkun rakkatari uma eko algon manche lazim kura kama ei me tauhid ge maga mistakun gowal la ilaha illa Allah ge maga mistakun gowalun Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantakurun haggo gotuga ekkawanta kurumuge maga mistakun gowalun ei algon men muslimu ge machan Allah subhanahu wa ta'ala lazim kurabwafa kame embima kurige baaptoga tauhidaki kobakam bayan ko tauhiduge makkam bayan kurabwa adi shirkuge nurakkaateri kama shirkuwa medu algun biretum gwaku bayan kurwa faden muallif genna miwani e magam mistakun gowalan jehekam gwahaka nange baap em furtami babuga muallif rahimahullah genna fani Allah subhanahu wa ta'ala ge ayate سورة يوسف کے ستے کا اولائے قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إما فرتما جنوا فوائمه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله كذلك فان ودار واش هذه سبيلي ميت من كذلك فانو إما جيجما timan kalege faanunge mage egmanike kalege faana emaka taba wadagem fawa sida wegem wa tedumake e magaki Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakan ege emme furiho maanaga ekalangen alwatiwon ikhlas ter kama adi ekalange fiya mistak alukon kura emmeha faraattakun ekeheriwe durheliwe ekalangen alukon khalas kurumge mage Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhatab kura mita bayan kurafan qul egmane ki vidal wash ekayfana mukhatab hadhihi egmane ki e magat timan kadeg fan me daw hadde wamak wat tariqati allati ana alaiha e magegga timan kadeg fan wa mage egmane ki tauhid ade shirk me kiba sabil mane ki magu sabili egmane timan kadeg fan mag timan kadeg fan ga tariqa adu ila Allah Allah ge maga timan kalege faanu gowalabwa gowalebu ala basiratin mane ki yaqeen kama ilma ek agun men me qabul kura tauhid ge aqida ge agun men ge itugawa yaqeen ka e maga ki sahha sida wegen ba maguka adi ilmuge macca gowaleve gowalum ala basiratin ana mane ki timan kalege faanai
ومن اتبعني تمن كليغفان التبابي ميهنا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم گمگوي ادي كليغفان التبابي ميهو گمگوي ekefano qur'an ga allah angwafani kalefan vidalu washimi timan kalefan me gowalabba magaki allah subhanahu wa taala ekkawanta kurumuga mage adi timan kalefana iman bi mistakunge mage heme ekefan amur qur'afani tauhid maga mistakun gowalab adi ham ege tere ekefan iman bi mistakunge mawkabbes wanjeheni emak efoga din qur'an ga me ayatu allah subhanahu wa taala bayan qur'afani وسبحان الله ادي الله سبحانه وتعالى هستاهر وانت هميتانغا علمرن بيان قرافاني مي كوريغا توحيدغا واهك سيدا بيگم تدموغا واهك بيان قربا وسبحان الله الله سبحانه وتعالى هستاهر وانت وحي كرومون ان ديه كدني توحيدغا مغفيوا دم ميستكون تباوا مغوتا شركوگه عملتا Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehim faraataka mistakum alkom kura kulun ei ekalaange raddu kore badubastakik ei Allah subhanahu wa ta'ala khas kore fa sifen ekalaangu fedde makhluqa ei hilekkam gaves gahekkam gaves kommechekam gavina mes ekalaange fiwa dem baaki huriha faraataki makhluq ekalaange zaat ful ekalaange sifur tafiwa ehimma din komme farata ke kalange hagwa eche nisbe kurun ei allah subhanahu wa taala raddu kore badu bahe e kalange hustahir wanta nukurun ei ehmas tauhid ge idikolo e shiruku komme amalaki allah subhanahu wa taala en uniko sifa kurun ehme mitanga tauhid wa ga bayan kurafa dem bayan kurafani wa subhanallah allah subhanahu wa taala hustahir wante mistakun e kalange efada kura farata kunna ekalaange deifawa khas sifatan ehim faraataka di e sifatakun makhluqun sifakura kurumun adi ekalaange nisbe kurwe ehenihin sifatakun ekalaange hustahir wantawegen waakan ei ekalaange zaat fula laakwegen wa sifatake nunk wama ana min al mushrikin din ayatu faatu baga bayan qura fone iimanu ga ahulwarin waanjene goy ei allah ikhlas terwe tauhid kiyaman teriwe effahuga Allah subhanahu wa ta'ala hustahir wantako e maga khilafu amihum mushrikun shirku ga ahulwarinna bariyum shirku ga ahulwarinna ekkibaum wama ana minal mushrikin ei timanna shirku ra amihum kibain bariya begem timanne ke emihum gutere wa mehen nune imam at-tabari rahimahullah mi tafsir dalafani lastu minhum wala hum minni timanna mi emihum gutere wa mehen nuna de ba mehun neki timan kalege faanunge mihunge teremwa mihen nune embima tauhid gonje tauhid ahurinkam gawanje hama ayako allah subhanahu wa ta'ala emihunge sifa kura sifatak mustahir kuranje adi shirku ga ahluwarin kiba bariyave ekiba wanje ei e magattaka allah subhanahu wa ta'ala surbe kalum fono be magak mi murad ga kit qur'anu ga etabbar ayatek allah subhanahu wa ta'ala bayan kurwa fegitiren hin ayatek sharahaga genno afoy اي فصل سوره 23 آية 30 آية ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ايور وك هيو به بنا ميه کی کا کوئی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله الله ge maga nistakun gowala tauhid maga allah ikhlas terwe alukan khalas kurma ilahan hameken mistakun keman terwe gowala وعمل صالحا اين اغوالي مغا ميستكن اين اغوالي مغا سيدا غتوغا هي عملوكو امغا تباوي وقال انني من المسلمين تمم مي مسلمون گتريم وا ميهكه بوني ميهكبره هيو باهي بوني ميهكي فهكا کوي ام بما ام هيو غوالومكي الله مغا غوالا امغا ميها عملوكو اهورنني مسلمون گتريم وا ميهكه Allah subhanahu wa ta'ala keman teriwa mihu geterim wa miheke bunun ei emme ma gowalum emme basay Hasan al-Basri rahimahullah vidala faimi ayata behe gotum hada habibullah hada waliyullah mi dawatu ahulurinaki Allah subhanahu wa ta'ala ga habibun ei kalange lobi hagwe faami hada waliyullah ei Allah subhanahu wa ta'ala ga waliyun hada safwatullah ei Allah subhanahu wa ta'ala aratukum geterin ikhtiyar kurba khas kurba fabek
هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أي الله سبحانه وتعالى أرتكم ترين إم ما ماتوري إم لوبي وديكنوا أرتكم نبي مك أهل ورين تريجا أجاب الله في دعوته الله سبحانه أجاب الله في دعوته الله سبحانه وتعالى دعوة إمامهم يبني إجابة ديفه ودع الناس إلى ما أجاب الله من دعوته ودع الناس إلى ما أجاب الله من دعوته إجمانك ميستكون إمامهم الله سبحانه وتعالى دعوة إمامهم إجابة ديفه إمامهم إجابة دي مغا ميستكون إمامهم دعوة دينه وعمل صالحا في إجابته أدي إينا قبول كرمك مچ إينا هي عمل كري وقال إنني من المسلمين أدي إينا بني أهرني مسلم غترين واميك هذا خليفة الله أي الله سبحانه وتعالى خليفة دموغا إكلان إنجبي غوتا إكلان شريعة عمل كراميها إما ما ماتوير درجة أهل ورنجي توحيد غوالا إما غا ميسكونا نسيهت تريوه إينا إغوالي غوالو مچ ميستكونا إغوالو مچ إينا عمل بهاي عملون كي منغنه أدي تمنّكي مسلم غترين واميها كبني ميها أي إم هيو ميها كما كيد القرآن الله سبحانه وتعالى بيان كرواف ابن كثير رحمه الله من آياته تفسير كريك السيدية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من آياته تفسير بيان كروافوني أن الصدق في حب الله وعبادته وطاعته يستلزم ولا بد الدعوة إلى ذلك والجهاد فيه الله سبحانه وتعالى لوبك إله كمنترم إله لوبك كرمغا لازم كري إمغا دعوة دي إمغا تكا جهاد كرم لأن من أحب الله أحب كل ما أحبه الله إهني الله سبحانه وتعالى ميهك لوبي كفكم غوانما الله سبحانه وتعالى لوبي ودغنوا كم كمك إميهك لوبي قرآن وكل من أحب الله وكل من أحب الله أدي الله لوبي ودغنوا كم ميهك بس ميهك لوبي قرآن الله دك ميهك لوبي جام الله سبحانه وتعالى كمك لوبي ودغنوا كم كمك أدي ميهك إكلام لوبي ودغنوا كم ميهك إميهك لوبي وانجي وكره ما كرهه ومن كرهه أدي إكمك الله سبحانه وتعالى رسا ودي نغنوا كم كمك إميهك تغاش نفرت ونانه أدي إميهك أمد الله سبحانه وتعالى ريبر نغنوا كم ميهك أمد غاوس إميهك هيتغا نفرت ونان أي الله سبحانه وتعالى إمام وإله كمك تباوج جميع كبه لازم كرا كم أي إله لوبر نغنوا كنتك لوبي كرماي إله لوبر نغنوا مغ تباوا بايك لوبي كرماي إله روحود نغنوا ميهك نوت مي تباوا مي إكلانگ روحود نغنوا مغ تباوا ميهك نفرت كرماي إكلانگ روحود نغنوا كمك نفرت كرون أي إكلانگ كيمن تري إكلانگ إمام تري هيمن كمك وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله هم يقطع إين لوبي قرآن إين إكون إهم ميستكون الله سبحانه وتعالى ولوبيغ إهم ميستكون بس إين فدين الله لوبي قرآن إجمانك تدموك عمل لبيفا إين الله لوبي كف الله إخلاص تريفا خدو إين روحين إهم ميهم بس إين لوبي وفدين أدي إفرس بودا إينك اختیار کر سیدھا ویگم با مگا اهم میستکون تباوے اهم میہم وس اللہ لوبی کرن اے نیدین ہم الگون میں املن ہم ایکن اللہ لوبی کو کیمن تیرون حساب نفدے اے ایکون اهم میستکون وس اللہ کیمن تیرے ایلا لوبی کرا با ایکم گاون ای توحید کے فریہم توحید کے اہل وری ایم لوبی وانا کنتگی نہما اے مگا میستکون گوالون ای الگون میں ہدایت اسلام دین الگون مچ لازم کرا کمیں اللہ سبحانہ و تعالی لوبه wadigannawa ekalaag magun mistakunna ekalaag maga mistakunna dawo dinu ei mihege faratu mihege tedumagu libun ei warabod nasibe warabod heokomegi mihege faratu mihege hidayat libun ei duniyega mihege libene emme bodu nimotterega himenekam mi muradu ilmarin bayan kurafoni emme matmi tauhid ge mati daraja tauhid ge maana tima engi hituge emme adige ikhlas teri emme adige etere tauhid ge asar gossa amehun wa kilmen bayan kura feni
ei Allah subhanahu wa ta'ala ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kan midalwani al basiratu ge murad me basiratu ge daraja ki allati takunu nisbatu al ma'luma fiha ila al qalb me ilmu ge daraja hita hame forafa mihunne me kiyani basira ge daraja gossame ilmu got ei fenna echeg me ecche mihega fenner lola edi fenna fadan lolan ega asar forafa wa fadan mi kamaka be ilmu hita forafum agona misalaka ecche balalima agona mi fennani miskitu mismi mi fennani agona miskitu fankata fenne me fenne eruga lola e sura elifawa fadan agon men qabul kur aqida ilmu agon men hita saaf ko engifaw agon men akhirat do wah dakkar Allah subhanahu wa ta'ala ikkawantakam wah dakkar ila matirikam wah dakkar mihuriha kama agon men ge lola fenna fadek ma ema lola fenna faden ilmu insana ge hita fenna daraja diya meg mane ke ene wani basiratu ge daraja foraf wa hadhihi hiya al khasisa allati ikhtassa biha as-sahaba an sa'ir al-umam mi ummatu ge immeha mihunge keren rasulullah sallallahu alaihi wasallam assaw bekalun khas sefa daraje wa hiya a'la darajat al-ulama ay ilmu weringe daraja giteren imme mati ilmu weringe daraje manek assaw bekalun tauhiduga tedumoga hidayatuga wani basiratuga daraje foraf ebe fulunna suwaruge gawah dekki me suwaruge fenna fada naraka gawah dekki me naraka fenna fada Allah subhanahu wa ta'ala kit qur'an bawali be ayat kiwade ve hinduga emihunge lola manzarta fennehen emihunge hitaves e manzarta saaf ko feni yaqinuga mache be fulun wani imam fa ay ilmuge emme mati daraje efoga mi bay masata manake bay faada taka behegotun sharah wahda kafe mi ayat tun dail kura bay masata ka behegotun egotun Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas teriwan jeheka ei bay mihun Allah go maga dawah difane mehe gituga ikhlas terika men neti wes tima dawah dinu maekko tima emaga tabawan jek ei miheko meheka dawah difane tima huri magam miheko tabakura tima ke muslimaka vi tena muslimaka ada tima huri rayu tima huri gotan ena badalu kollum kommen Allah taga miheko ekalanga deena weddum maqsadenno tima ge nafsu tima gabul kura gotan aneka gabul kurun ehma islam dinat gowalu mugaves miha je ikhlas ter wa minha an al basiratu min al fara'id ha muhimme basiratu ge ilmu eg mane komme miheko wes ilmi gotum kuriya mati daraitak hodan mase kurmaki e deenu angwafa akamek ha muhimme ni tauhid ge makko materiko mi ayatun dalil kure ha muhimme Allah subhanahu wa ta'ala hustahir wa takurun jehenekam mi ayatun dalil kure e Allah subhanahu wa ta'ala shiru kura mihun e ekalange huturwegen wasifega sifa kuru ha muhimme muslimun mushrikun ge kibain durwe bariya wan jehenekam emihun shiruku nukurikam ga weenme segmane ki timanna mushrikunna ekuwegen emihun deke lobivegen emihun ekura amalege macca maabod masren nunkama deki emihun na eko me hitun ruhigen ole ulun ei faharga vesmihe gunagen wana timanne shiruken nukura meme timanna emihun na eko migota e mujtama'atoga ekwe masune ulun ei masren nun ehem gunagen wane ei mitonoge muradek ei waminha ibadul muslim anil mushrikin mushrikunge farat me mushrikunna muslimun durwegatu ekherivegatu la yasiru minhum walau lam yushrik emihun tere mihekam wegen wana shirku nukuris emihun terega medennehen ule mihekam wegen wana awmen wastu warbodon mislan je nukta me miharakan as ghair muslimun ge terega dirigulun ghair muslimun qawmatoga kaafarunge mujtama'atoga ulum algun menge bay mehonna enu eha bod maselek ekam agun dannawane algun men divehi rajye gadi munkaratan hurikam gavi namas evre ma halatu gotun dardaraja tantanu algun men dirigulun battan kurun ei algun men aqida wara nurakka terkamek misalaka bay befulun e boluwa divehi rajyama dukura wagen wadagen lankaga nuniya indiaga indiaga muslim ule sarahuttange bori ekam ei enage muhimmu kamenno muslimun ule tantan ikhtiyar kur muslim mujtama ikhtiyar kur enage muhimmen emme kuderun sure darin naami gowangus grade ekaka nama emme kuderun school taka gair muslim school taka darin baddagen
etaange darinna rangal taalim deembegen kafir mujtama toga bangiga adek zakat namaz rode islam ge shiare faalu nukurwe adikete faalu nukurwe tantanga class taka me tantanuga islam deena fursara kore malame kurwe mihuriya kame hingamun daruga eta duhak mitanta tarbetwe ganneruga deenuge evves asare nuhura agun men qawmuga kiyawunda daringe agun beenuwa tauheeduga asare islam asare nuhunneru adi kihinetwani gairu muslim qawmutoga kafirun gaatu kiyawunda mehun asar den ekudin nikumegen europe qawmutaga daturu kurame gos emihun mujtama terega evves kala tafate tauheedu ahlurenna shirku ahlurenna diriwulumugaya aqeedaga muamalat tawga evves kala tafate neti ulumuga sawum deena med onna habatu gelli shirkuge ahlurenna meduga miha getugo nafratu gelli emihun deke lobewi emihunge shakhsiyat maave matiyarive emihunge faratun ilmu hoda hunartan hoda ei hameken emihunge faratun asojjikamuga qabul kurevi emme fon emihunge gotte zinet terive miha ekkon islami hawiyai islami wantakam miha beruwegen da manzaro agun menge qawm meharo fennom meden duniyege warken qawmut ekan dani higamu ei hagiyatu wara hitam horika muslimunna mushrikuunna ekehri umaki diriwulumugas islami shariatuge maqsad muslimunge me mujtama'ata wanjeheni waki mujtama'ata ghair muslim qawmutogas muslimun diriwulum battan kuranjeheni emihunge aqeeda emihunge shari emihunge deenuge shi'ar taka ihtiram kurew de ilmuren bayan kurafoni daruri halatega ghair muslim qawmuga kiyawandan junkum ga enwase ilmuga daruratuga somun dan junkum ga vi namois emihege deeni aqeedan emihege deenuge shi'ar taka rakkater nuweve qawmaka emihege daturu kurun ei deeni gotu muddu kuraka menno ei duniyavi ilme tima nulibma bure deeni gotun tibage tauhid wa aqeedan mitima atum biwegen gos narakawant wareka tibamuga nurakka terikan ei ma nurakka terikan ena sagol menna ginafara wagoteki duniyege kankan algon menna iskurveni aqeeda ei deen ei ha muhimmachikamuga nubeleve den hisabun etantena daturu kurima den algon menna mi fennani emihunga bahai amalai olamunda gotun islam deenu e kankan ebam biirete ifawa nimbar e hagitu nurakka terikam deenu allah subhanahu wa ta'ala ngafani tauhid ga hulwarin shirku ga hulwarinna ekeheruma ibn qayyim rahimahullah idala fawe udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah kalega faange rabbuge maga dawat devashe hikmatai riwayetegum wa nasihatai nasihata ayku kalefan dawat devashe mi ayatuga ayata bet midala faane ei suratu an-nahl ge satek fansi sena allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga dawatuge tin daraje tim baawate dawatuga mi libe faratuga nisbatun tim baawate bayan kurawaf emen dawat denuge furtan bayaki imma an yakuna taliban lil haqq muhibban lahu eggoteki haggo beenum wegen baymen tibene ever muslimu enames haggo gen hoda e haggo hodu mattage ekama lobiko mase kurame kobaka nagalu goteki hodan dirasa ko kiyame mule adi haggo gen bayan ko dirumang egen asar kurame hun tibene fitratuga ahulwari ifada mihekka muganam fahada yud'a bil hikmah ifada mihekka muganam hikmatuge uslubun ene dawot desh ei furtama hikmatuga bayan kuraf hikmatuge murad ilmuren bayan kurafani hikmataki ekashigemwa kame ekashigemwa wagutege ekashiga minwaraka kuru ekashigemwa gotaka komme kame bes eki halattuge tafatu dawot denje uslubt wala yahtaju ila maw'idatin wa jidal ifada halatega ene kan maw'ida egmane ki targhib tarhib azab sawab ek muhim menune adi jadale bes muhim menune dinu kan bayan ko deje tauhid allah ekawanta kuranjek mikan kan bayan ko diri mena qabul kora devana mi wa imma an yakuna mustaqilan bi didd al haqq aneka ki haggo idi mane ki baatilu ga mashghul efame haggo idikol goin e baatilu gotuga mashghulu ekamuga ulemundami egmane ki ennasur hodan ulemi ya ikkol wahadakkami lakin law arafahu atharahu wattaba enas emihum bas egotan ulunas haggo goin engijjekamuga anama e tabawa gotan onnami ikara tobiyatu ahulun ifada mihekkamuga anama fahada yahtaju ila al maw'izati bit targhib wat tarhib mifada halatu gonna mihaya
नसीहत इरशाद देवेने वादा नसीह एक माने की तरगीब व तरहीब तरगीब माने की हेयकंत तकुरम हुरी धर्मया सवाब का बयान को दिन अदि फाहिश कंत का मुनकरात करागतुमा शिरुकुगे नुबाकम लिबिदाने अजाब गवाह का बयान को दिन एगो तो नसीह दिरमंग एमिहन असर कुरा हिसाबं एमिहको तेदमगो लिबमंग मगो एने तनो सेंगादा ने मिस्मिहको तबीयत बलाफा दावत देन जेगो मितांगे इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह बयान कुराफा व इम्मा अन यकून मुआनिदन मुआरिदन अनेगोतकी तिमाया इदिकोळु हदा हग्ग इंकार कुरा या इदिकीलवा या दिकोळ वाहदक्का मेहक्कमुगा इफद हालतक्कमुगा वनम फहादा युजादल बिल्लती हिय अहसन मिफद मीहका जदल कुरन जेहेने हेगोतु एगोतुका जदल कुरन जेने माने की एना दक्का है गिदका रीति गोतुका अगुल मेमे सम जदलको हेक्का करीना बुरहाना हेकि देकुं ए मिफद मीहक्कमुगा वनम दावत देन जेहेग फ़इन रजा व इल्ला उन्तुक़िल माअहु इल जिदाल इन अमकना एगोतकी एने बयान को दिनेमा कबूल करो कबूल नको फिकम गवाना में देंगे एने अन्नानी हे गोतुका जिदाल जदल करो वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन कुरान का अल्लाह हेंगे वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन हे गोतुका बयान में जदल कुराश नमी मा मिता का बयान कुरा फने मी दरजे तक कुरिहा में दावत देवेनी कुरिहा में की दावत कुरमती के दरजा के मिहुन नु इब्बे की सीधा कमा देखो इदिकोल हदा बातिल दिफा को वाहदक्का इस्तामदीन फुरसार कुरामे अनेब्बे की हक होदा मसे कुरामे तबीयत का अहुल वरिंग फितरत का अहुल वरिंग हे लिबिजिक मन कबूल कुरामे अनेब्बे की बातिल गोते का दावत दिन कम गा इनमे सरंगोल गोते फेनिजिक मगाणमा एगोते तबावन तिबेबे एम्बिमा दावत ए मुखातब करे मीहा के निस्बतुं दावत दे मीहा गेंगुलन जे उस्तूबत मितांग कीत कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुरा वाकम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह वनी बयान कुरा वफ इफ़ोगदिन मुअल्लिफ الشيخ محمد ابن الوهاب رحمه الله جنوا أفوني حديث مبابو بدارون عن ابن عباس رضي الله عنهما من الله إذا كان رسول النبي عبد الله بن عباس كمان رواية فاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ غفان يمن فنوبي قال فنوم حديث كربي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أما كشور كذلك فانو تي ودا گنوني أهل كتابين قومه کے میہن گاتش أهل كتابين معنی کہ يهودين نصارى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إبامهن يم فرتم كذلك فانو قوالوا كمكم غهدواش شهادة أن لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى كونتك مهكم فرتم كنت إن روايتك أسف إلى أن يوحد الله الله إكوانت كرم فرتم قوال باش إفو دين حديث كوري فإنهم أطاعوك لذلك إكمو جبامهم كذلك فانا كيمن تربي الجنم فأعلمهم إميهن كذلك فانا أنقوا دباش أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة الله سبحانه وتعالى إبامهم مچا كم ريكا دوالو فسنماد فرض كربك فإنهم أطاعوك لذلك إكمو كذلك فانا إبامهم كيمن تربي الجنم إبهي نماذ قائم كفكم قوانما فأعلمهم إبامهن أنقوا دباش أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إبامهم مچن الله سبحانه وتعالى صدقات فرض كربك إجمانك زكاة فرض كربك أي مسندين أتون نجي فقيرنا رد كربه أشيء كتوكا فإنهم أطاعوك لذلك إكمو إبامهم كذلك فانا كيمن تربي الجنم فإياك وكرائم أموالهم كذلك فانا ركعت لوداك النواش إبامهم أقبض مداتك إجمانك زكاة كتوكا إبامهم مدلوك ترين أقبض مداتك نونغاشي مدا هنا 3 درجة أي إما درجة هنا مدمنوك مدا then hunnaane tangol agbodochi denwarkam guys wara hikiechi hunnaane balejivachi hunnaane anabbachi hunnaane medmenugechi anabbachi hunnaane wara balalamba siti mi kiro gotum belis kinan kiro libefada adi mi hashikanu gotum belis falechi emme jegmane kei emme mam muda enatu hunna adi henge chikam ga wina mes geribakar jamal nun henge chikam ga nas mudalog me tindaraje beifa e mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam إرشاد ابني فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم إكما إبامن إجابة دي في يامو كذلك فان ركعت الوداع النواشة زكاة غوتوغا نانغوار إبامن أغبور مداتن هميكن نينغيومو مانك زكاة نانغواشة مدمنوغ مدلو
emme daru darajag mudale vesnu adi emme macche vesnu medimenu modalun zakat nangawas ei wattaqi da'wat al mazlum adi aniyali fa mihega du'a kaleg fa rak'atari wash en gihidan musibatak fa innahu laysa bainaha wa bain allahi hijab ehni aniyali fa mihega du'a Allah subhanahu wa ta'ala demeduge evves hurahen hijabe noe egmane ke du'a Allah subhanahu wa ta'ala ijab kurafan mitange bayan kurabani zakat nagan dami hekkamuga yes emiha hama gastuko anekage mudalun agubodu daraja gotu mati agubodu mudatan hameke nagafikam gwana megmane ke halutu gei aniyaya kene kurani e aniyage sabun aniya libunu miha mudaloge veri miha Allah subhanahu wa ta'ala du'a ko fikam gwana ma ege sumpakan e badu du'a e zakat nagan de miha ya jehidane ehma aniya lifame ge du'a kale fanu rakka tirwashe ifadharate kale fanu wada ganwani aniya warin tere ema zakat negum gaves islam deenuga adulu wari kamayaku zakat negum wani amur kurabaf emmi devane den genesawa hadith ki furtman ayat genesawa den genesawa hadith me hadith ki imam bukhari imam muslim debe fulun riwa kurafawa riwayat mi hadith ke sharhaga ilmorin wahda kafe gotun ibn taymiyah rahimahullah vidala fa mitanun muaz gafanu ge makkama mativerika dehakodde ඒක දෙපාණක ඉස්ලාම් දීන් උගන්නවා දෙවවා බේකලකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆොනොවේ එයින් එක එපාණකි ෆිගුවරිකම් මිස්තකොන් දස්කොද්දේ අදි ඉල්මු මිස්තකොන් උගන්නාදේ අදි යමනුග අහලවරින් තරේගා ෆයිසලා කුරා කාදියේ ගොතුගා මුආස් ගෆාන් යමන ෆොනො මේක එපාණ කොම්මේ කවමක වෙස්කොම් බයිගාතස් ෆොනොමනි එකමක එකශික වමේ එම්විමා මේක එපාණ ෆරාප්ලු යමන් කරේ මුආස් ගෆාන් ෆොනොවේ මිස්තකොන් උගන්නාදේ මුඅල්ලිමෙ ගොත් adi mistakuna shariat daskode figuhori got adi mistakun meduga hukum taka faisala qurane hakime gotuga qadi gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam muaz radiyallahu taala anhu yamana fono ege sawme ke fanoge makkamai mativerikan dehakot ei hijurain dihwana aharukum ganot nuwa aharuga fahukolu akamuga tarihuga lifa ahlu kitabin mitanga innaka ta'ti qawman min ahli kitab kadefan ti wadaganwani ahlu kitabin qawme gatas ahlu kitabin nake kuring awun danne fadan foddevunu mehun ei algon men kuring Allah subhanahu wa ta'ala febbaw lemu yahudin nay nasara emihum bas la ilaha illa Allah kiya Allah subhanahu wa ta'ala emihun ilah ke men qabul kure enna se la ilaha illa Allah ko murad tauhid ikhlas terikumai ei tauhid idikolokum gawa shirku ge amalu takama demani ghafilif eminu kanege kalima hagege maane la ilaha illallah hagege murad ilun bayan kura foni kuri zamanu ge yahudi nasara me kalima me ghafil wi fadan algon men terega wes ilman nisbwa mehum wes ebtibbe mi kalima ge hagege maane me ghafil fami nege mi din ilman nisbwa algon balla boddi figu fette lifati ilmi gotun ingilin ishara kure figuring bebe fulun aqida balala ruga gaburun nadurburan agun men fenna gori manzar miharas dunege islam qawmatu ko balala fi amama bodati kiyade markostan hadagen qur'an kiyadi hadis kiyadi sunnat daskodde mun dairuga ebame madrasa ge terega emi namaz kura miskiduga qabura chewunani evasha men tawaf kurani emme naduru burani ekamokos ilma nisbeva mihun ekamokos ahul kitabin e kalima med jahil wi fada me ummata nisbeva mihun bes kalima ge maana med wani jahil hadis taka chemunama fennana ke qur'an ga ayates fennana agun me ki ajje sam kiyan ei tafsir balanya ibn kathir rahimahullah tafsir balan tafsir ibn jarir tabari tafsir balanje qur'an tafsir mana kura ko manya ehnames ilman nisbwa mihum sevani mi ummatu ga sevani yahudi nasara me kalima ga maana ameduga ghafil wi fadan mi ummatu ga bay mihum sevani kalima ga maana shirku ge murada meduga ghafil ilma da'wa kura mihun shirku ga amalata gawani vetti engo sadiketta ege kuriga muridun gotuga mistakun goyaga shirku ga maga da'wat de baba mihun gotuga etibeni hama dina ilma nisbwa mihun ekamage hagiyatuga wara birwati wakam ei mi amun tabawani abadus emihun iskottibe kiwanti bayk komme sifege emihun qabul kura ilmu ga ahul warekat tabawegen tibeni embe kurige ti bayku fa kahalafkum gawanama ifad halatega ummatu waragina bayku
magu furedigen dan emima emihunaki me dini ilma duru araibas nudanna hadis kiyan nenge hadis ke tarjuma nenge Quran ke tafsir nenge mehunu ek हम कुरान तफसीर दन्ना हदीस के मानस दन्ना मियों एतिबी मगफुर दिफेम अगुन कुरिन दन्नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कइफानु तौहीदुंगा लहट्टवा शिरकुं एकिबा कुरवा तो दुआ कुरवी मालगुन में ए समालवान जे इब्राहिम गुफानो सेकम बिरफ्लुगम वडागम फवात निहेगे इल्मु अलगुन मेन कुरियाला मिच एंगिफा तिबी मालगुन में अमांक लिबिगे नवाने अलगुन मेस ए मगुं सलाम वेदान कमा तेरे अगुन मा बोडा इल्मु होदाफ्ती मिहुं एवनी एबा मिहुं तौहीद को मगुं फैकालफ मितागा मे यमन करागा गिनई मुश्रिक अरबिंग मुश्रिकुन बुरे यहूदीन नसारान कम गवाती एक एफान खलेफान ति वडागन अहुल किताबेन कौमे गातरे ए बयान करे एतांग अहुल किताबेन नुं एमे नती मकानुं हे नमस एतांग निस्बतुन गिनई यहूदीन नाई नसारान मिहारस यमन करागा यहूदीन उले एकमको वरगिनात वेफने गोडागन नवाने एमिहुं फलस्तीनुगा दौलते हदागिन इतना दुनिया कंकोलतको यहूदीन दतुरु कुरमुं वरगिन मिहुं एक कंकोलतको एव्वेग मुले हेन नमस दुनिया गेन गौमतो आदिवेस यहूदीन वजंबरी वे मिहुं दुनिया के हुरिहा तने गोलनस कोमे तने गोलनस तने विफारिया मुदलो हुरिहा मुआमलात के मिल्कु कुराबे के मिहुं अदि कोमे हैसियत को यहूदीन के एमिहुं के दौलत एमिहुं एही तरिकम फोर कोदे जेवन बल्ला मे दौलगन में इस्लामी दौलत कायम कोफा अगन में हिजरत दर में सागुन नुदान अगुन बेनुवान दाक अगुन दरिन्ना मुदला एक्को अगुन में कौम का अगुन तिबें बेनुवान एक्को बला यहूदी फलस्तीनुगा एतनुगा अहुलवरिन तिब्बा अदि एतन दिया मेंगे आराम को नुनिदेन कंबेस आहार मेंगे दरिन्ना आहार मेंगे मुदलं अमांकन नेक्कंबेस सविस कदिर हंगुराम अदि तिवन्नोंगे बिन्नु कंबेस फलस्तीनुगा अहुलवरिन गेन्नेरे फेगे यहूदीन वद्दा एगे एक हरम निदंजे मादवा सेमिहुं हरम हमला दिफाने हे नमस एमिहुं अमिल वतना एमिहुं उले तना होरिया ची दो कोफा वत एमिहुं वजन वरीफा तंतंग यहूदीन के अनें सीधा वकी वतन अमिल दीनी गोत ओन्न बेनु एमुन एते मिता उले एक एमिहुं ओळमुग सुंपाकम सोब मिहुं कार उले मुंदगु वा बेंगुने एम होरिया ची दो कोफ एमिहुं गे अमिल्लें हदाफावा ए जगह जियारत करन एतनुगा एमिहुं दिरिवलुं बट्टन करन एदमनि दुनिया कंकोळतो होरिया मिस्तकुं इस्राएल जमा मुगेदा हेन सागुन में अकीदा गोतुं अगुन में एतिराफ वेगन नवाने मुस्लिम बिमेग्गा इस्राएल की दौलते ओन्नकमक ए दुनिया के बैन अक़वाम वाहदातकुम बैन अक़वामी मे उसूलतकुम बलाफियाम एमिहुं अमिल्य ए दौलते गोत बलाफन हेनम से कुरीगे तांगो ए दौले फलस्तीनु के दौले ए मे यूएन गा नोत मे अलिफ्दादुगा दौलते गोतम मेद बलागनि फावत नष्नु एक दौलते के दरज लिफात नेनु फलस्तीन एकम के फाहुं नवारस्ते के साले गारतो तेरे साले सरेगा उफेद्दी दौले योति मिहारो दौलते को बलागम एन नमस कुरीगे तांगा तिबि मुस्लिमुं एत एवेरिकन एई ए कौम ओई फलस्तीन एई दौलते कमकम दुनियागा इतराफ वेनोतिक एन सेम बिदन्ने आवन फांक नुक्ता कि एमिहुं अमिल्ले वतना होरिहा तने उलबंदा गेदोरा मुदला चिदो कोफा एमिहुं एदनी हिजरा क्रम सुवाल के अलगोन में मितिबि इस्लामी कौम इस्लामी दौलत कायम कोफा इतना के हिजरा क्रम बुनीमा हिजरा कुरन तैयारं है मितिबि अलगोन मेंगे अमिल्ले वतना तंत दो कोफ ए सुवाल एमिहुं के बातिल अकीदा मच कुर्बा म दामिर आगमन मिदनी फेन्नम इसमें दिन सुवाल की कीवेगन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरियाला इतनु गतिबि मीना कौमेगे मीना अकीदा के बेके बयान कुरफ मितर इल्मोरे बयान कुरबने अलगोन मिसालक मीहका कौमक दावत देन दायरुगा अलगोंड एगेन मुहिम्मु कमें एई तिमन्न मिदामी मी दावत दे मिदा मीहुं कबूल कुरनि कोन अकीदा एई कोन दीनेक बत एमीहुं कबूल कुरा फलसफा तै कोबात ehun algon ko semihun wahadakar emihunage kon dine kon falsafaage kon tane kemihun olun ara foni koba kemihun masale ke echi neengi algon dakka wahaka sida emihunna eha gule wahake ka nueda algon dakka wahaka ranglo wane gisatu genna mes emme furtama go semihunna dakkanje wahake ki koba kan kon ustuba kon e dawat de mi haye egen jeen koba kan mi timanna mideni kon aqida ga ahluwarin gatak erun enen egeni emihunna jadal kuran jehunas emihunna mi munadara jadal kuran jehunas eabegutun dakkanje wahaka tayyaru ege macce tima hujja qaim ko kinekan emihunna muamala kurani engen ehen nuniyamu e dawatuge manfa emme boda noko fanehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuriyala
muaz ge faana khabar devvi me qawmuge mihunki ahul kitabin qawmegge mihunne ragol komme qawmege ahulure gata phone wes emi furtama dawah devven jeni tauhid dawah ehnamas ahul kitabin na me mushrik akka mushrikuna tafat shari'atu hukumges ei algon men kura muamalat tawge ahul kitabin katila achi hudda harmunna kewms ekam mushrikun katila achi kaga huddennu em tafat hukum ta gebur ane kemonna ki akhir duan imam bay qiyamat do imam bay hisaban naraken suwargen azaba mihuri achi ki imam bay rasul bekonna imam bay rasul bekonna imam bay allah febba wale ekam bay fettaka imam bay ma war baar kantattake ga muslimunna ek kahar aqida gabur kurabay ehnamas em muhim nukta ay tawhiduga emi bani muslimunna fushwaraf mihuriya achek me dawad den wada gonna befulak engum wara muhimukum gawati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke faana bayan ko devvi emi honnaki kon aqida yage ahluwari baik efog den me hadis ge sharha ka agum kurin me faa ko fawane aqida tahawi ki wadni la ilaha illallah ge sharuta ka begutun den wahada ka afdirat kala agun men e wahaka dakani madama havir onna seshanga ما يسمع أقول من قدر أشكر كلاني هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.